Itangazo rya mbere rireba umunyamurenge wese ndetse n'inshuti y'umunyamurenge wese turabararikira itariki 19 z'ukwezi kwa kabiri ni na kane kaza n'umwaka wa mbere cyangwa se n'umunsi wa mbere tuzaba tugiye kwibuka intwari yacu. Abantu b'abanyabwenge kuriya n'abagore ababyeyi b'abamama ngo n'abanyabwenge cyane, akubwira ko kinatakizi kandi akizi kukikurusha, akakubwira ko ari ubwa mbere kino akibonye, ni ubwa mbere kino ncumvishije, ngo n'abantu b'ubwenge cyane. Iyo rero mubanye iyo minsi ngahe iwe aba yamaze kukwiga kare, yakumenye akamenya intege nke zawe aho ziba, umujinya wawe aho uba. Umugabo agira gutya, afashe ya telefone ayihuje n'iy'umugore wiwe yatuye, abandika bose akababona, abamusuhuza akababona. Umugabo yaza ataha akaza amwereka za message, ariko umugabo ni igihumene. Hari abantu baza bakomeretsa abandi bacecetse, buri ko atashe akamusomera za chat. Guhuza WhatsApp yiwe n'iy'umugore bitumye umugore yahukana kubera amarorerwa azabera muri telefone yiwe. Ndagusuhuje, kwifurije igitondo ciza, wowe bukendeze nawe bugorobye, kwifurije umugoroba mwiza bivanye naho uherereye, ngo amahoro y'Imana akomeze abane nawe muri gahunda zawe zose urimo. Turamukije abantu bose bumva runo rurimi tuvuga aho muherereye hose, Imana ibagirire neza kandi Imana ikomeze ibishimire. Dusuhuje abantu bari iwacu ku ivuko ryacu cyangwa se mu matongo ya ba data, aho muherereye hose, Imana ikomeze ibarinde kandi Imana ikomeze ibishimire. Dusuhuje umuryango wa M23 AFC twirwaneho, aho muherereye hose, Imana ikomeze ibishimire kandi Imana ikomeze ibarinde. Turamukije abanyafrika, abanyaziya, abanyaburayi ndetse n'abanyamerika aho muherereye hose, by'umwihariko abarwanashaka, Imana ikomeze ibishimire kandi Imana ikomeze ibarinde. Dusuhuje cyane nitso tuvuga ngo cyane uza wumva ko nyine wewe uri muri abo ba cyane bakoze subscribe kuri Ineza Live TV. Uri umuntu w'agaciro kandi uri umuntu w'ingenzi, wahisemo neza cyane kuza kwifatanya natwe muri uyu muryango mugari wivuga butumwa kwisi hose. Abari mu minembwe barankurikira, abari Norvege, abari Canada, abari Amerika, abari mu Kenya, mu Bugande, Tanzania, hehe ugafa kuba gusa wumva runo rurimi tuvuga. Turagendana 5 kwa 5. Tubanje guhampore abantu babuze ababo cyangwa se n'abantu babuze ababo, inshuti, abavandimwe, aho muherereye hose. Ni kuri Imana igakomeze kandi Imana itanga igihumure iribahereze, kubera ko ihumure rya nyaryo, ihumure nyakuri, ihumure rigera ku mutima n'iry'Uwiteka. Muhumurike kandi mukomere, ndetse twihanganishije n'abantu bafite abarwayi mu bitaro aho muri hose. Mwumve ko tubasengera kandi mwumve ko ijoro rigiye guca. Ngo ijoro rigiye guca niho riza ryijima cyane. Ni ukwijima, ni ukwirabura, kwijima cyane nyine kujya riba ricagagurika nyine babwakeye. Mukomere ni ukuri kandi Imana igira icyo ikora aho hantu abantu banyu bari, inshuti zanyu, abavandimwe banyu, imiryango yanyu bahave amahoro. Itangazo rya mbere rireba umunyamurenge wese ndetse n'inshuti y'umunyamurenge wese turabararikira itariki 19 z'ukwezi kwa kabiri ni na kane kaza n'umwaka wa mbere cyangwa se n'umunsi wa mbere tuzaba tugiye kwibuka intwari yacu Kunda aka Makanika. Aho muri hose ndavuga abakorera abantu, ndavuga bikorera uwo munsi muharire umunsi w'intwari, ndavuga abarwanashaka, ndavuga abakomeretse kuko nanje nakomeretse kubera intwari yacu. Iryo tangazo niryo rya mbere tugomba guheraho le 19 février n'ejo bundi. Ni buri mwaka, si ukuvuga ngo 2016 ngo bizama birangira, ni buri mwaka. Ni inshuro ya mbere ku mugaragaro tumwibuka, ndetse n'itangazo nabonye bashizeho baravuze ngo ni ukwibuka intwari yacu Kunda Makanika, ngo hamwe n'izindi ntwari zatabarukanye ku rugamba. Rero turabararitse, turabibukije, turabinginze ngo igihugu urimo icyo gikorwa kizabamo, uzaza yifatanye natwe, uzaze twumve amateka y'intwari, uzaze twumve ibigwi by'intwari,
uzanze twumve intwari yari mu ntoki, ibikorwa byiwe by'indashikirwa muzaze tubyumve. Iryo tangazo ni ingirakamaro kuritangirana kandi ni byiza cyane kuribabwira abarwanashaka mwese ndetse n'inshuti zacu. Iryo tangazo turaribemenyesheje. Nuko twikomereze mu yandi matangazo. Amatangazo yo kubika iyo twayarangije, n'ayo kumenyesha twayarangije, n'ayo gushimira ndavuga abakunzi bacu twayarangije. Ni ukuri wadukandiyeho, uri umuntu w'intwari kandi uri umuntu w'agaciro, kubera ko yeme ijambo urakoze ni akajambo gatoya k'inyuguti zingahe zitarenze 6, ariko iyo ukabwiye umuntu azabona ko wazirikanye nyine ikintu yakoze, kandi ngo udashima ngo abaringaye. Ariko twebwe turabashimiye, ni ukuri turabashimiye kubera ko mwadukandiyeho, kandi turabashimiye ko nyine mukomeza kuzamura ikanisa ryacu. Imana ibaho umugisha. Ni ukuri umuntu wese wakanze kuri ineza, Imana imuha umugisha. Jewe ndi umuhungu w'abongera, ndi umwishwa w'abanyabyinshi, ngasubira nkaba n'umuko wabo. Akantu ko kwivuga nabonye ari keza cyane, ku rwego rwo hejuru, ku rwego rwo hejuru cyane cyane. Wowe ntiwokumva kubera ko utazi iby'imirara, ariko akantu ko kwivuga niko keza. Abasaza ba kera, abagabo nyine bakuru b'umuco, ndavuga aho twebwe twavukiye, bagaza bakubona bakakubwira ngo biteye mwana uruwande, ukivuga akavuga ati ko ndabona usa n'ingabo zo kwa runaka, ati ni ba Muyomba cyangwa ni ba Muyomba wa data. Amaraso ni ikintu gikomeye cyane yeme. Imana ibaho umugisha. Ni ukuri ubwoko bw'abanyamurenge, Imana ibaho umugisha abantu bakunda abanyamurenge. Imana ibaho umugisha umuntu wese ugira urukundo rwo gukunda ikiremwa muntu, atahaye abantu rukwasa uko aresha, aho yavutse, aho yaturutse. Ni ukuri muri abantu b'agaciro cyane. Icyo ngicyo turakirangije, nacyo cyari ingenzi. Usibye ko rinakanitse ibintu byose biza bivugirwaho, ndavuga introduction yacu n'ubwigize iminota nk'itanu noneho uyu munsi, ariko ni ibintu tuvuga tworamuka nyine tugatera urwenya, ariko hari ibintu tugomba gutangirana turi seriye cyane, nk'amatangazo yo kubika, yo kumenyesha, ibintu nk'ibyo ngibyo aba ari ingenzi cyane. Nuko nguko reka twigendere, dukubite mu muhana, twigire muri ya makuru yacu yo gusubira kandi gucaha, yo gusubira kandi gukebura, yo gusubira kandi kunenga, yo gusubira kandi kumenyesha. Uyu munsi turaganira ku kintu kivuga ngo ese kutizera umuntu mubana bigufasha iki kugumana nawe, cyangwa se ubona iherezo ari irihe? Akenshi iherezo ryo kuba n'uwo mutizerana, mukebaguzanya ureba ibyo arimo, ushaka kumenya aho agiye, ushaka kumenya uwo bavuganye, ushaka kumenya ko yabaye bize kuri telefone, karacata nande, karavugana nande. Ubu nyine ngo haje siyasa iteye ubwoba yo gusevinga umuntu ufite kugusenyera ukamwita dadisha. Papa yaguhamagara, umugabo ati yakira telefone se araguhamagaye, atazi uko ari ugiye kugusenyera. Ibyo bintu rero rimwe na rimwe biza biba byiza kuvuga ibintu nk'ibyo ngibyo. Hari nk'igihe ushobora gusanga nimero y'umugore, nimero y'umuntu muri telefone y'umugore wawe cyangwa umugabo wawe ikomeza imuhamagara buri munsi, isevinzemo papa. Ibintu nk'ibyo ngibyo ntiwobitindaho, ntibona bijamo cyane. Ariko impamvu itumye mbabwira iyi nkuru ni ukubera ko hari bamwe babaye mu isi batazi ibiberamo, hari bamwe bari mu isi bameze nyine nk'abantu bari mu ijuru batazi amakuru yaho. Ariko nimba hari ikintu ubu nyine gihari, hagezeho ikintu nk'ico ng'ico cyo kubeshanya mu ngo, cyangwa se mugakinishanya imikino nk'iyo ngiyo, akenshi na kenshi iberekeza mu rupfu, cyangwa se mu kurimbuka, cyangwa se mu kintu kibi. Dufite inkuru yacu imeze gutya, iri muri uyu muhana wacu hano Nairobi. Agace tukavuga si byiza kubera ko n'umuntu usa n'ufite izina ribaye nk'irizwi cyane, kubera titre afite. Ejo bundi yagiranye amakimbirane n'umudamu wiwe, nabana bafitanye abana 4. Urumva wowe n'umuntu ukuze, kandi yagiye abyara indahekana, yagiye nyine anyuza nk'imyaka 3 ingahe. Urumva abantu ko bari kose ntibaba babuze imyaka 10 irenga bamaranye. Abo ni abantu baba baziranye, ariko hari igihe kumenya umuntu biragoye. Reka ndeke kuvuga ngo kumumenya. Ushobora kwenda kunyibeshaho ukavuga ngo nkuziho bino, ariko wanyibeshaho kumenya umuntu yeme biragoye. Hari umugabo nigeze kumva abwiriza, simuvuga nawe,
yaravuze ngo cane cane ngo abantu b'abanyabwenge kuriya ni abagore, ababyeyi b'abamama ngo ni abanyabwenge cane, akubwira ko kino atakizi kandi akizi kukikurusha, akakubwira ko ari ubwa mbere kino akibonye, ni ubwa mbere kino ncumvishije, ngo ni abantu b'ubwenge cane. Iyo rero mubanye iyo minsi ngahe, iwe aba yamaze kukwiga kare, yakumenye, akamenya intege nke zawe aho ziba, umujinya wawe aho uba, nyine ikintu cose kigusubiza mu bumuntu cangwa kigushiramwo mu bunyamaswa, iwe aba yabimenye kare. Ni umuntu wiga umuntu cane akamumenya, ndavuga igitsina gore cangwa se abamama. Akenshi ngo hari igihe umugabo ashobora kumenya umugore wiwe bamaranye imyaka itari munsi ya 20, ngo biragoye ko umugore yokwiyereka ku mwaka umwe cyangwa ku mwana umwe, biragoye. Ubwo umugabo ga niko yavuze ga ukuntu ba mama ari abanyabwenge ari abanyabwenge ewana, aza yamakwereka ko ibintu byose ari musha, amakuru ngayo sinyazi, mambo ya hivi na hivi sijui, akakwereka ko nyine we ari intama, ari mu gicuku sha ni abanyabwenge muri make. Aho uzoza ubona umudamu wese uza umukora mu ntoki umushimire, umubwire ngo uri umuntu w'igitangaza kandi uri umuntu w'agaciro cyane, kubera ko muri we havamo undi muntu, kagendana umuntu amezi 9, ni abantu w'agaciro cyane. Ni ukuvuga ngo rero iyi nkuru imeze gutya, ntituyinjiramo cyane, turavuga amakuru twahawe, kandi mu by'ukuri icyo nshima Imana cyane nuko ibyo tuvuga mudutera amabuye nuko bimwe bigenda bigaragara mukabibona, bakanabyiyama, cyangwa umuntu nyine akamaja ku karubanda nyine ugasanga ko baramwota byamenyekanye, ariko iyo mutaramumenya neza tuba tubivuga, mukatubona ukundi cyangwa se mukatwita andi mazina. Ni ukuvuga ngo uyu mugabo kubera izina ryiwe afite rikomeye, sindi burivuge kubera ko yansabye kutarivuga. Byagize gutya rero, ni kwa kundi nyine ugenda ukeka umuntu utamushira amakenga, ibintu nk'ibyo ngibyo. Hari aka app cyangwa se hari system ushobora gufata telefone yawe ukayihuza n'iy'umugore, wenda rimwe na rimwe ntabimenye, ukazureba ibikorwa kuri telefone yiwe atabizi, abamuvugishije bose, abamuhamagaye bose, amubwiye amagambo yose y'ubuzayifu yose uzi, nawe ukazuyabona, akazabanza akaguca ukayabona. Agira gutya rero, ni kwa kundi uzuba uri kumwe n'umuntu ukabona ni bize cyane, umwanya munini ari kuri telefone, ntakora online, ntabza dealing aho nabyo, nyine ukabona abaye bize, unanza kumushuka. Sasa nico abanyakenya bazavuga ngo ariko muri rurimi rwacu babyita kumukeka. Umugabo agira gutya, afashe ya telefone ayihuje n'iy'umugore wiwe, yatuye abandika bose akababona, abamusuhuza akababona, abavuga gahunda zimeze uko bifuza akabibona. Ngo arabigenzura igihe kitari gitoya, amari kubigenzura igihe kitari gitoya, aza kugwa mu caha ca kindi cyabereye muri Edeni, aza kugwa mu caha n'undi muntu aho ngaho. Ni byiza kuvuga inkuru, ariko bikaba byiza kurushaho udashize ba nyir'ubwite hanze, keretse bonyine baje bakayishirira hanze. Unyine abantu bararakaye basiga baza bakanazihishirira, uburenganzira bwabo, ariko iciza nuko bimwe mugenda mubibona bigenda bisohora. Ibyo ngibyo birangije rero, batashe nibwo umuntu umwe bari kumwandikira message nyine yo kumushimira ku gihe yamuhaye, wenda ku byo bagiranye nyine. Muri abantu bakuru ko murabyumva cyane. Umugabo ga afashe za message zose aziyeretse umudamu wiwe, umuntu urumva amara imyaka 10 n'ingahe irenga hafi 13, yangite se ibi bintu wagiyemo koko urumva biguhashije icubahiro ku mudamu mukuru nkawe, kumwiryanega wamutangirira aho ngaho. Hari n'igihe inzoka izikurira umwana ikakurusha uburakari, n'inzoka n'intare sinzi kuntu bazabivuga, umugani murawihorera nyine wancanze, ikakurira inane ikakurusha uburakari. Ibyo ngibyo ni imigani bazabavuga, abantu bakuru n'abagira imigani utazumenya ukwabo nyine, ariko akantu kose kaza gasobanuka. Nuko biratonganye bigeraho aho ngaho, bizana umwuka utari mwiza mu rugo ewana. Umugabo yaza ataha akaza amwereka za message, ariko umugabo ni igihumene. Hari abantu baza bakomeretsa abandi bacecetse, buri ko atashe akamusomera za chat,
uriko atashe akamusomera za chat ninko kumushirage urutoki mu gisebe. Vyama bigenda icumweru ca mbere umugore arihangana, none se aho ngaho urahukana uje kuvuga guti wanyu cyangwa utazema nini wewe nani. Ni ibintu nyine biba bigayitse, biba bitameze neza ku myaka yawe nk'iyo ngiyo, noneho ampulisi n'umugabo wawe titira bafite, ni ibintu biba bitari vyiza nyine. Buri mugabo ko atashe yaja kurya akabanza agasoma za chat, akazimusomera icumweru ca mbere, icumweru ca kabiri umugore biranga kabisa. Yeme ibisuno bivamo. Uzi umuntu utakubabarira, utagutuka, utagutonganya, buri uko atasha akakwibutsa akakantu wakoze, akakakwibutsa nawe uzuruha nyine ukamumera nk'umusazi, ugasinya n'uwaparanganya. Ibyo ngibyo biraba. Ubu tuvugana umugore yarahukanye, sinzi uko yagiye kubwira iwabo, sinzi ko yagiye kuvugisha abo bavukana cyangwa ababyeyi biwe, nanje nawe iyo ni ibanga ryabo nawe. Ariko icyo ni ikintu kiba kibabaje kandi kiba kidasa neza. Umugabo kutamubabarira n'uburenganzira bwiwe, kubera ko imbabazi ntago bahatiriza umuntu ngo azitange. Kandi imbabazi baguhatirije gutanga ni ukuri izo ngizo si bari imbabazi. Kuvuga ngo mubabarire, umutima we ukaboha ukavuga ati yewe warankosheye nuko, ariko narakubabariye pe, umutima wanje urera, wumve ko nakubabariye. Izo mbabazi nizo za nyazo. Naho za zindi miryango yivangamo ngo nyabuna ngo renzaho mubabarire, ni ibintu nyine biba bidasobanutse. Imbabazi ni umuntu uzitanga zimuvuye ku mutima, pana bya bindi ngo bantegetse ngo nsabe imbabazi, ngo bantegetse ngo nziguhe. Imbabazi umuntu azitanga zimuvuye ku mutima. Ni ukuvuga ngo ubu tuba tuvugana, guhuza WhatsApp yiwe n'iy'umugore bitumye umugore yahukana kubera amarorerwa azabera muri telefone yiwe. Wenda reka naje mbaha akanama gatoya, mukumve cyangwa ntimukumve, mugakurikiza cyangwa ntimugakurikize, ibyo ni ibyanyu. Iciza gusa nuko maripo iko hapa dunia. Iyo uri umuntu washatse cyangwa washatswe, hari message utaguye kugira muri telefone yawe, hari ikiganiro utaguye kugira muri telefone yawe, hari ibintu utakwiye kubika muri telefone yawe. Wirinda ko ejo n'ejo bundi bizagusenyera. Kandi kiba kibabaje nuko bikorwa na babandi baba bakubesha ko bagukunda nyamara bagiye kugusenyera. Nukuri ni ibintu bibabaje cyane ko ndabivuga bukeya, ariko abantu babyumve cyane. Kuwo muntu mwari kumwe uko kwahukana ukaje iwanyu, iyo asha kuba gufiteho umugambi, uba warahukanye ukaje iwiwe mukabanaga, kubera ko niwe nkomokoga y'ibyo ngibyo byakubayeho. Ariko iyo bimaze kuba, kugira ngo ubone ko bizabera ari seriye, iyo bimaze kuba ntaco muza muvugana, aza no kuboroka cyangwa se wenda n'amakuru yawe akanayabwira abandi, ati ni igipfu nyine, none se ko byamugendekeye kuriya iwe byariko biba ari yahatekereza iki, nta bwenge nyine. Ukamusanga bakwise nyine andi mazina atari nkameza y'ibipfu ibiki ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko iyo ikintu nk'ico kikubayeho, yeme ni ukuri simbanca urubanza, ariko uba nawe nyine utiyubasha. Umugore umaze imyaka 13 mu rugo, kugira ngo azaza yamababize kuri telefone gutyo, n'abandi bantu appointment nkazazindi yiwe nageze duheza kere gikora, ndanga ubu nyine ntigikora, biba bigoye. Iyo rero canke ico ngico bakigufatiyemo, ndahamya n'umutima wanje ko iyo bikubayeho nyine ibiciro ry'imigani, kandi babandi ntaco bagufasha. Kandi simba mpa numva imbabazi ubwo wasaba umugabo ngo mbabarira nyabuna ngo sinzosubira, kandi wabikoze uzi ko ahari, kandi mwari mubyutse mwembi mutandukanye, agiye mu kazi nawe ugiye kurana abana ku masomo. Yeme ico kintu cambabaje kimari kumbabaza, kirasubira kirantangaza. Nukuri byibuza n'inshingano umuntu aba afite muza muzimwubahira. Uko kujya wowe mugore ni wowe uzotuma umugabo wawe yubahwa, nawe mugabo ni wowe uzotuma umugore wawe asuzugurwa cyangwa yubahwa, kubera wenda nyine muri Kasarani hafite kesi, Kayoru hafite kesi, Umoja kesi, Kitengera kesi, Bugande kesi, Rwanda kesi, yavuye ni Burundi afite kesi. Ni ukuri niyo ufite umugore w'umunyamashuri, umugore w'umunyamafaranga, umugore mwiza, umugore usa gute, deja kera
bya bindi byose uba warangije kubishanyura cyangwa se kubitesha agaciro. Ako na ka message nari mbazaniye, abo kareba bakumve bagategere, abo katareba mwebwe mukomeze mwigendere ntimubirebe mushuke. Nuko reka tubabwire ngo mugende muhindura ibintu nk'ibyo ngibyo, kubera ko iyo bigusenyeye biba bikwiciye. Kuriyaga n'abana bazabibabwira ati nyoko ga yari ameze gutya, iso yari ameze gutya, ibintu nk'ibi nyine. Reka tubabwire ngo kuvuga menshi siko kuyamara mugani w'abaturanyi, ariko reka duhinira aho ngaho. Mwakoze kubana natwe, amahoro mu mutima n'amafaranga mikofi. Ibiganiro byacu n'akagaruka. Ciao ciao, bye bye.